Hak arpunyo tarik rempang arja arpulai ketarik ke Election Commission of India kalau bu renti kum ngi tap vote ya ke election banjet di kinong tauan syaka yeng ke nru pongot kinong mikmat jong yung dorbar tauan ke jela ki pat ba ki balayo ya ke hak nadu ki rang ba ki long kemi bat ki samla kan thai bat senrang kilami renti syakmat ban tap ya ki vote ki jongki Usulong mil ukur wa ke atiar habol yo banyak kendo ikini ginong tap vote haki polling station ki berana North Shillong constituency ulabo ilaki jingkeli syaki bat ke bosngo tenat ban sngap bagi pat ba kiloong bagi jingwan tap vote ke dayna ke benta ke lawai jong ke jella so ke de kamram ke jongi kum ki nong sopstong ye ke bangin jet ye ki nong mi khmat ki ba don ke jingkhot ki don ke ta ke commitment bat ki don ru ye ka ya ke jing champang ke jing sincar kada langsung komen sikit dia ba ayo ya ke bania simentah ni ko betul pivot nak ke benta ke mekhia bat ke lewi ke jekan nyabut na mata ke jing roi bat ke jing kela ka sincar kada bi betul betul pila betul ingat pila ban wara ya ke jing lah yang scam ba ka jing wai ba ka jing rap ko jing lei la ban yo e tam gale ka ba long prosperous ka ba ya chprang dia nama sisien hak jing im jongi hap em manjit ya kinong sensa dia ngasngo kemen pe mangayo benta ban thep ya kan ni rabut man pelek na e tiang im kwa mo betul pivot nak ke benta ke mekhia bat ke lewi jekan hot kata sekejing sisa mangilai iba hakini gisnem gebla adem kisan snem dia kajing ya jongka government ru kalong slow ngam idon progress ngam idon development tingi khmi lenti ken ba kani ka bomenta ti ginyo e gibrio ke ba sensar hok e kari ken maka dai menrio betul pingat bapila menora ya ke jelah ke tebu tapi ngangit ya kata ti namangi labu ti ublei hun sasei kenye taki beri ke ban penkela kenya ka ri ba jai men ri ngan penchong dor ya ka dengan ongkum nu ngan penchong dor habang ala tep ti ka don ka dor em ka boi ka but ka bangi tep kala ban penjob yo candidate ubangi mijit tu pivot nak ke benta ke mekhia bat ke lewi jekan ho tu pingat bapila menora ya ke jing lah ngangen namarba nilai duai ublei ngakhia nak ke benta ke state habang ngapet ya ke jaj benrio ngapet ya ke megalaya hi baro ko we ngakwa ken kita kin nong sensar kiban sensar hok kiban pet ya ke bah kamiat jong upai nong song snong baro. Yeah, I vote towards the betterment of Meghalaya only. The party which will means lead toward progress of Meghalaya, development, proper development. We all the people, means the youths, we can bring the change in Meghalaya by casting the correct vote.